Poštovani pratitelji, dobrodošli u naš Bihor i u još jedan intervju. Danas je ovdje sa nama jedan istaknuti intelektualac, profesor dr. Mehmet Slezović, jedan međunarodno priznati umjetnik, profesor teorije umjetnosti i još nekih predmeta na univerzitetima. Osim toga, profesor je istaknuti likovni umjetnik i grafičar. Danas smo ovdje jednim lijepim povodom. Nalazimo se pred sam tik početka prvog međunarodnog naučnog skupa u Bihoru, Bihor 1938. i 1948. Vi ste jedan od rijetkih izlagača koji ima dvije teme. Pošto je njih tako malo, mi bismo željeli da nam prvo prokomentarišete ovu vašu prvu temu. Bošnjaci Sandžaka od borbe za opstanak do političkog naroda. Zašto baš ta tema i baš ovdje? Pa zbog toga što svaki razgovor o Sandžaku i o Bošnjacima bi morao da počne jednim kompletnim uvidom u njihov politički položaj i istoriju koja prati ceo 20. vek. 20. vek je jedan vrlo dinamičan vek koji su obeležili dva Balkanska rata, dva svetska rata i naravno, ako možemo uslovno reći, još jedan na kraju, također Balkanski rat, što je Bošnjake tokom celog ovog veka stavljalo u jedan naročiti položaj borbe za opstanak na ovim prostorima, a onda i jedne afirmacije koju je stekao u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije, da bi opet negde na vrhuncu svog emancipatorskog procesa, na vrhuncu svoje nacionalne afirmacije, također doživeo jedan strašan genocid. Tako da sa aspekta ovog naroda je više nego potrebno rasvijetliti neke fundamentalne pozicije, neka fundamentalna istorijska čvorišta koja su ga ne samo nacionalno, kulturno oblikovala, nego i određivala njegovu političku sudbinu koja pokazuje jedan vrlo dinamičan razvoj, jednu vrlo dinamičnu sudbinu sa kojom treba početi zapravo razumevanje i nekih užih disciplina, nekih užih mesta, čega je uostalom simpozijum danas također jedno, ako mogu tako da kažem, mesto gde se zapravo posmatra jedan uži segment te istorije koju sam ja locirao u ovom dužem vremenskom periodu. Tako da je bilo neophodno dotaći se tih mesta, prosto da bi se u okviru tih nekih užih disciplina kojima će se baviti ovaj simpozijum prosto pružila i jedna šira slika, jedan kompletni mozaik zapravo svega onoga što su ga pratili tokom ovog veka. Vaša druga tema, istorijske traume i ratne refleksije u radovima bošnjačkih likovnih i vizuelnih umjetnika, je tema koja je jako zanimljiva i oblikovana tako da nas tjera na neka dodatna razmišljanja. Možete li vi nama reći vaše osnovne motive za odabir ove teme? Pa vidite šta se dešava tokom ne samo jednog veka, nego zapravo dva veka. Mi prosto možemo da pratimo jednu genocidnu politiku prema Bošnjacima koja traje puna dva veka. Taj 19. vek rezultirao je potpunim brisanjem muslimanskog bošnjačkog stanovništva iz Srbije, koji se negde završava sa 1870.
70, možda 6. godinom. Dakle, već sa tom godinom više nema skoro muslimana u Srbiji. U Srbiji ono što se podrazumeva pod pojmom uže Srbije danas. Ostali su naravno muslimani u Sandžaku, ali Sandžak je bio deo Bosne. Međutim, također, ceo 20. vek također prolazi kroz neke genocide i sve je to jedna dugotrajna trauma koja je ostavila neizbrisive tragove na duhovno biće tog naroda. Ono što se dešava negde sa dolaskom Austro-Ugrske na prostore Bosne i Hercegovine, jeste jedna promjena kulturne paradigme kroz koju prolaže Bošnjaci, odnosno ulazak u okvire evropske, zapadne, kršćanske kulture. Dakle, čisto jedna velika kulturološka promjena sa orijentalno-islamske na hrišćansko-zapadnu, katoličku kulturnu paradigmu, što po prvi put dovodi do pojave slikara među Bošnjacima. I to je, dakle, jedan vrlo značajan kulturološki element koji u pravom smislu govori i o njihovoj evropeizaciji, dakle, celokupnog tog njihovog kulturnog i nacionalnog bića. Prvi slikari, naravno iz redova muslimana, razvijaju se uz njihove hrišćanske, katoličke i pravoslavne zemljake, ako mogu tako da kažem, a opet je to sve u Bosnu počelo sa u prvo vreme vojnicima, amaterima koji su bili u sastavu Austro-Ugarske vojske, a kasnije i profesionalcima koji dolaze u Bosnu kao jedan ovako ambijentalno, orijentalno vrlo zanimljiv prostor. Uglavnom, prvi značajniji likovni umetnik je Ismet Mujezinović. Naravno, on je bio komunistički orijentisan i iz njega je ostao jedan izuzetan likovni opus koji slavi revoluciju, koji slavi taj partizanski rat. Naravno, jedan veliki slikar i po talentu i po umetničkim dometima, ali sa izvesnom blagom senkom jednog ideološkog diskursa koji je maltene posle poslužio i u te neke malo propagandističke svrhe slavljanja revolucije, uopšte tog jednog socijalističkog, komunističkog poretka, ako tako mogu da kažem. Međutim, zapravo sa njim počinje nešto što će 70. godina 20. veka kulminirati celom jednom plejadom izuzetnih likovnih umetnika, koji će također biti savremenici i ovog posljednjeg rata, odnosno genocida koji su Bošnjaci prošli tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, to je samo probudilo već neke ranije predispozicije, znate, mislim, te traume, one se genetski prenose. I naravno, pitanje je sad trenutka kako će one naravno, neki drugi okolnosti, kako će one dalje da se završavaju, da li će da se ispolju u nekim simptomima, pa čak da završe i do nekih teških psiholoških bolesti, ili će pak da jednostavno nađu jednu svoju ekspolaciju u tim kreativnim ispoljavanjima, što se desilo u ovom slučaju sa ovom grupom umetnika. Tako da sam ja obradio jedan krug najistaknutih likovnih stvaralaca i donekle je to malo bacio svetla na njihov rad u kontekstu, dakle, rata koji se desio u Bosni, ali naravno u svemu tome sam objasnio neke momente koji su i pre tog rata bili prisutni u tom delu, ali nisu došli do jedne svoje pune, kako bih rekao, duhovne ekspolacije. Tako da taj rad je zanimljiv iz više aspekata. S jedne strane baca jedno svetlo i jednu ocenu na domete tog likovnog stvaralaštva, a s druge strane ukazuje i na te neke
kulturološke promjene i naravno značaj likovnog dela, značaj umetničkog dela, značaj slike u nečemu što je jedna od osnovnih paradigmi evropskog zapadnog čoveka. Sa čime zapravo Bošnjaci potpuno na neki način zaokružavaju to svoje nacionalno uobličenje, dakle kao evropski narod koji apsolutno participira u toj zapadnoj kulturnoj paradigmi. Eto, ako mogu tako da kažem na ovako najjednostavniji način, ali radi se o tome da zapravo je sama slika kao slika jedan subjekt koji je vrlo značajan ne samo u smislu ovih umetnika, nego u smislu jedne opšte, ako mogu tako da kažem, jedne opšte katarze celog naroda. Zbog toga što slika ima neke svoje osobine da prosto duboko ulazi u svest, ona je apsolutno jedan pokazatelj samosvesti kroz koju jedna kultura može sebe da obrazloži, realizuje i istovremeno sagleda. Tako da mislim da je rad prvo nije ništa obrađivano sa ovog stanovišta kad je u pitanju likovna umetnost kod Bošnjaka i dakle prvi put se obrađuje jedna takva tema i ona baca jedno izuzetno važno svetlo dakle na jedan potpuno širi kulturološki kontekst Bošnjaka kao naroda. Nas posebno raduje mogućnost da ćemo imati priliku da u zborniku radova koji će biti publikovan posle ovog naučnog skupa, da ćemo moći da pročitamo taj drugačiji pogled na bošnjačku umjetnost, tu drugačiju vizuru i da vidimo u stvari vaš pogled na te momente koji su oblikovali, kao što ste rekli, genetiku naših bošnjačkih umjetnika. Sigurno, vrlo je važno da ti radovi budu publikovani, da ostanu dokument za generacije koje dolaze, koje će moći time da se informišu i da to jednostavno ne ostane samo tako nešto o kome neko razmišljao, jer usmeno, nego prosto i kao osnova za neka dalja istraživanja, sagledavanja i jednu refleksiju koju oni zapravo otvaraju. Recite mi, šta mislite o značaju ovog međunarodnog skupa koji je lociran ovdje u Bihoru, u Petnici? Pa evo, ja ću vam reći možda koji su i razlozi da dođe do ovoga. Naime, jedan naučni skup pre ovog organizovanja u Novom Pazaru. Njime smo se bavili zapravo celim tim 20. vekom, na položajem Bošnjaka u celom tom 20. veku, genocidom kroz koje je prolazio. I tu su izneti, znači tom prilikom su izneti bili neki novi podaci koje su izneli istraživači iz redova albanske nacionalnosti. Do sad nepoznati par tom krugu istoričara koji su se bavili Drugim svjetskim ratom. Upravo su vezani za taj prostor Bihora. Tako da mislim da je Šerbo možda motivisan i time prosto bio u poziciji da promisli da se malo to još više osvetli, jer očito je bio jedan prostor gde se nije baš puno obraćalo pažnje na sve ono što se dešava, pretpostavljam. Jer čim je bilo došlo do nekih novih podataka, to onda ukazuje na to. I naravno, taj period koji se obrađuje od 38. pa do negde do 50. godina je također vrlo zanimljiv. Mislim, ja se njime bavim u okviru ovog svog prvog rada. Naime, 38. godine je sklopljen jedan sporazum između Jugoslavije i Turske o iseljavanju Bošnjaka. Trebalo je 40.000 Bošnjaka da se iseli u Tursku. Već negde 51. godine, dakle na sami prag ovog perioda koji će se ovdje obrađivati, također sklopljen još jedan sporazum sa Turskom, od nekih, ja sad ne znam,
sad ne znam, ne mogu tačno da se setim broja, ali sigurno jedan broj koji prelazi 20.000 Bošnjaka. Zapravo ne Bošnjaka, nego Turaka. Ali, znate, tih Turaka je sporadično bilo vrlo malo i uglavnom se također seljavalo stanovništvo sa ovih prostora, dakle Sandžaka, naravno i ovdje prostor također. Tako da to baca neka skroz nova svetla koja, ja nisam istoričar, ne raspolažem svim mogućim podacima koji su se dešavali u tim sporazumima sa Jugoslavijom. Tu je naravno bilo vrlo važno i to prijateljstvo Ataturka sa ovim Aleksandrom Karađorđevićem, šta je to sve motivisalo, ali vidite, prosto Bošnjaci su bili stavljeni u poziciju da se neko drugi bavi njima. Oni nisu bili subjekt svoje sudbine, razumete? I onda između ta dva datuma, između ta dva važna događaja, dešava se nešto što zapravo jeste predratno, ratno i postratno doba, gde Bošnjaci, uprkos jedne komunističke politike tokom rata, gde priznava njihov nacionalni subjektivitet, gde je Sandžak maltene trebao da postane republika, jer je taj komunistički pokret, zaista sandžački prostor tretirao kao jedan ravnopravan prostor u okviru onih prostora koji će postati federalne jedinice. Vidite, to se sve negde završava. Niveliše, prosto nestaje i pitanje Sandžaka, a onda se Bošnjaci jednostavno onako kao jedna reka usmeravaju prema Turskoj u iseljavanje. Dakle, to su vrlo važni istorijski neki procesi koji bi morali dubinski da se rasvetle. Ja ne znam koliko će se ovaj simpozijum upravo baviti time na osnovu radova koje se mogu da vidim u programu. Mislim da neće, jer nekako se to istraživačko svetlo ne baca u tom smeru, ali ono bi moralo da bude istraženo. Moralo bi da bude istraženo upravo zbog toga što ono što danas prati, recimo dešavanje u Crnoj Gori, pa i u Bosni, prevashodno, donekle malo i u ovom srbijanskom delu Sandžaka, je takvo da postavlja brojna pitanja, a odgovore na te pitanja ne bi bilo moguće adekvatno dati ukoliko se ne sagleda možda i ovaj period koji nama malo ostaje zatamljen. Uvaženi profesore, veliko vam hvala na izdvojenom vremenu i na želji da učestvujete na ovom velikom međunarodnom skupu. Hvala i vama.